Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Khubor bagi bidang sobhai pi syakimat Khubor mentakajan mit. Inya phashwa syakimat Khubor na ke Jylla. Haka khanyo trik Naitung arajar apusan kiseng bhalang bakin thop jaga khasi student union ke North East Student Organization ke North Eastern Hills University Student Union ke Federation of Khasi Jaintia and Guru People keseng kinongnya taxi mat ki we pak kikin hon seng bhalang klapen long ye jingkan mau buram ye lingku sngiap ba shispa khnai phau jeng tirot sing sim ya gani ga jingalang na pen long hakmat umot dor jong tirot sing ubayeng kinjreng hamadan yoreng hap u president rangba jong ka khasi student union usamna lambok starwell marngar ulong baman kasngi kasor ka kakaran shaphang kalintiral ban wanra hagani ga Jylla Hindai habaga KSU kelawat benya, bat kalap baga jingtmu, ban wanra ek lentirel, kamdai neka benta ke jiminto ki padba, pinban, kede neka benta ke minto shimet jong nore jong no. Kikin hun seng bahalang ke temri boy, ki bikin top ya ke KSU, bat FKJGP, kelakan mau buram, ya ke lingku sngiap, ke bashispa kandai postnem, jong sim tirot sing. Da ka belet bu sentil hau durmat ubadan hapalau jong skul Jawahar Navodaya Wilayah Hanyang Bari. Ka khanyo trik Naitung arajar apusan kede ke lingku sngiap ke bashispa kandai phau jeng trot sing sim bat kum kadak ke jingkan mau buram ya kene ke lingku sngiap jong nu klawat kari Kaseng United Democratic Party kalit bu sentil hakmat umot dor jong ubayeng kinjreng hasil Central Library. Chairman ke North East Student Organization, Ubderu President Berem Jong ka Khasi Student Union, Uba Samuel Jerwa, Ulapan pa ko jing snokya, halo ka jing long jing man jong ka Jylla hakini gisni. Habakran hakisni lingko sniyap ka ba shispa kandai po jong tirot sing, Uba Samuel Jerwa ulaong, ba shispa kandai po ligisnam, kadat benru kan hapadeng ka jing akun, bat kari India menta, kalayo ka jing nait loy la nyuhu prata ligisnam, kami gelaya kalayo ka Jylla la jong, Lasan pu South Ligisnam, bad ula bu jingkli dak boong hatu kajai pendur khasi kalayo shisha ya kata jing shingan ba ka jing nait luan. Unoy lam keseng ginongnya taxi ba wandon bok jerwa ha ka jing kren jong ha ka lingku sngiap jing tirot sing ya ka pen long ya ka jingalang ba lingkot ha mod do jing tirot sing badan ha yoring hap ulong ba kat no kalong ka ba ito met ba yo mod do jing tirot sing badan hadhaka la syapen pai pen pra hakiruna. Hakalingko sngiap ka ba shispa kandai po jong trot sing sim kaseng hinyo trap achik national movement lani ke HNM klapen bena bakantur sya parliament ban pinjur ye ke jing sawa sya ka sarkar India ye ke lightly ke mat jong jai pendril kata ban pentri kamno ek ILP ban pendrung no ye ke tien khasi ba ke tien garo haga khirnet ka pra bat ban pinbet no yo pur sam hapadeng ka Meghalaya bat ka Assam. President Jong ka East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association uba wandon bok jerwa ula bu jengkili bat panjing pensyairu na ka sarkar Jylla laki bus tem kibla pendat deki number plate ML not iwe kidi kali sarkar niki kali kamai haga jog opor ula kin thoru ik jing pelat jong ka sarkar iki bus tem ban omta ik jing tip ki bebenya kum mobile number ke license number ba ka jaka sab apura jong nongnya kali Henry Kajing betha kalong betik tang ginongnya jongi kali kamai. Menta penginya pai syaki Khubor nakari. Habapen kan mau kajing keren jong Mahatma Gandhi. Kajing khot kaya jan bat kajing long belai. Ka President Draupadi Murmu hakasngi palai kala kerpat kinong shnong ban perkhat bha ye kajing khot jing suba dag ba sumar ye saudong saukun kanaman penne ye kajing khot hakishnong kithaw bat hakari barokoi. Defense Secretary ka Sarkar Pedeng Rajesh Kumar Singh hagasngi palai ulakwe lama kum kejing penbena patba ikakin hon kablet kiu ye ulum Everest bad ye ulum Kiliman Jora bat ongru baka jing job hagajing kiu ya kini ki adli kilom kinlong kum ka sinjam bathemai nakabenta ki samla banlong ki noilam hagi kamele kai sports Ke Enforcement Directorate hagasngi palai klapen ngat kendon persya winong khayi Robert Vadra Upersa kurim jong ke Presiden Berim keseng Kongres ke Sonia Gandhi, halo ke mukut duma thok pisa ke biade bat ke jingete kula rajaka ha Shikopur jong ke Haryana.
Bharatiya Janata Party hagas ngi pale klata kranting yunong yalam kalyang persya haluk sabha Rahul Gandhi halok jingkeno jong u persya yak election commission hagabiya day bat ke special intensive revision haga Jylla Bihar bat kum joru ke jingkran ben ya u menteri rangba ke Assam u Himanta Biswa Sarma haga jingkran haga jingalang yalap election Lai pengut ki MLA ke seng Kongres kintup winoi lam kalyang persya hayun norba thawan ke Chhattisgarh ucharan das mahan bat mindirang ba berim ka Jylla ubu page bhagil klapin ki win haying norba thawan halo ke jingduna sebo diammonium phosphate haga Jylla klasha suspen shisngi haga sngi pale keri ke jingpin wet kelas dang hagi kenta kli jengkeli habo MLA ke seng Kongres u Umesh Patel lepen pau yake jing sngokhya halo ke jing sam yake diammonium phosphate kinong rap Kylleng ka Jylla Bihar bat Jharkhand hagasngi pale klapdiang snobha yake Prime Minister dhanya krishi yojana lapen menapat ba dangshan dag pen pau yake jing kermen ba gan ke scheme kan pen kela yake jing im jongki bat kan pelat ru yake jing hagabiya day bat karap karyang Mentapat tingnya pai Shiki Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei. Umariano Casino unang mikmat jong ke Argentina she India. Lapin skambiang yake jingkershan jong ke Argentina yake ri India hake jing kun persya yake kam le no dag pen pau yake jing angnut ban pen klan yake jing kun persya yake jing ma hake Pyrthei. Yake ni lapin pau hake bakaran hake jing rakhe yake National Day jong ke ri Argentina ha New Delhi. Kumbahan ru pongot ki beriu ke layap bada ki spak ngot klamin saw hadien ke jing the jong ulap ba ubajur kabla wanra ke jing julor ke bashir khe ha Kylleng kri Pakistan bat hadut menta ke jing yap beriu ke kinjo syaka shispa pusangot ha ke ni kri kakum ke jing ai jing khen jong ke National Disaster Management Authority kri Pakistan tat hadut ke singi balang ke jing yap beriu ke lakiu syaka shispa pusangot bat arspa de pusangot ki wepat klamin saw ha ke lai tayo blalet no Unong ilang bashipo jong kiri Syria Ahmad al-Shara hakas ngi pale lapendam jore ke jing her thma da ki ling sun thma jong kiri Israel ya ke Damascus da ko pins kambyang ke jing angno jong ka sarkar ban yada ya boro ke nong shongnong kiri Syria khamtam ya ke tai bin re drus Ulakno bagi Israel kelathmu ban pen kala ya kiri Syria syakamadan thma khnang ban pentelot ya ke jing shongngan hakari Kumbasan pongot ki beriu ke layap haga jing pluk ding ke bashir khay haga way ke hypermarket haga Jylla wasit hakari Iraq la pentep ulat kathan haga sni paleng ulat ka wasit Muhammad Jamil al-Mayahi ula penbena yake jing yang beriu ke belai sngi hadi ke jing pluk ding bashir khay ke belajar haga por bagi pat ba kidangnya bam jing bam bathi jing thin Khubor pahara jong ke Pakistan klapen long ke jing khandra bian haka yeng jong we nong ki Baloch klam kono rem an kat kum ke jing ong jong Sami din Baloch ubri du khat jong ken hon yada yak hok long breu man breu ka Baloch yak jekti committee Usami ulo ong bagi pulit ke Pakistan klarung jubor hayeng Baloch ke badan ha Balochistan haga janmit sngi balang Ka Awami League hagas ngi pale klapendam jore ki jing thombor klam na perkhan ki jing sha sedet kuli bat ki jing sha penya bashir khe jangkirat bat hakipo jong ka anri ha Gopalganj district jongkari Bangladesh ka party klapentep basangot ki beriu ki layap pat palat apusan ngot ki beriu klamin saw hagan ke jingja hadin baki hajar ki pat ba ki layat rally hagas ngi balang ban persya ki kam thombor daga sarkar bashipor Blailam Da'u Muhammad Yunus. Palat Nrihajali Company Jongkari Italy, Kila Shakta Nagajing Penjari Khajana, Dagri US, Longa Kaipot Jong Italian Trade Agency. President Jong America, Donald Trump, Lapin Bana Hakasni Satjan, Yakara Penjari Yaka Khajana, Kabakot Lipo Person, Yaki Mark Bawan, Naka European Union, but Nakari Mexico, Kaban Sedang Naduk Shitrik Unailar Arjar Arpusan. Kita lagi Khubor hakimat kimat mentaka janmit Khuble.